María Purísima. Sin pecado concebida. Anchamanas cañañaykuna turaykuna kunanqa kasianchis domingo 18 de enero nisqa piña. Hiñataq riki chawpi enero hina killapiña karusianchis. Ajnaqa riki ñañaykuna turaykuna ñanchi yaykamuykuña programaykichis katikistakuna rimaynin urqunta qasanta. Hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñawpaqman purinanchispaq ñawpaqman taskirinanchispaq ñawpaqtaqa kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis. Chaypaqllamin k'arikusunchis yaya Bernardino paypas sumaqta mañaychiwasunchis. Muy bien, huequikuna panaykuna hina kaqtinqa allin hamukuykachun que programa radial katikistakuna rimaynima ñawpaqtaqa kamaqninchis Diospa ñawpa qiman churaykusunchis. Diosninchis umanchista yuyayninchista k'anchaykamunanchikqa chay hina ima hayk'a rimarisqanchikpish kachun Diospa munasqanman hina chirayku wayqikuna panaykuna ch'ullunchista imacha umanchishpi kashan chayta ch'usturukusunchis hina kaqtinqa llapa chalanchis radio oyentes nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotempi hinataq kachun Jesús. Anchamanakun Dios le waqmantan gracias ta como kiku ki wawakikuna kunan qawiyniykuta sunquykuta k'anchaykamuayku Espíritu Santo kiwan ima hayk'a rimarisqaykupish willarikusqaykupish kachun qampa munasqaykiman hinam yayku hanaq pachapi kaq sutiyki paychasa kachun qapakayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasa kachun iminan hanaq pachapipish hinallataq kay pachapipas Sapa punchi tantaykuta kunan wayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykumunchallkunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu wataqayman manaykupaq llallinraq tukuy mananikunamanta qhaspichiwayku hinataq kachun. Much'aykusaki María Dios pagrashawan juntasqan kenki apunchis Dios qan warmikunamanta qullananmi kenki wiqsakimanta paqarimuq Jesús wawakiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa mama nuqayku chastapakunapaq mañapawayku kunan wañunayku pachapipas hinataq kachun. Gloria yayapaq churipaq Espíritu Santopaq piskachun. Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchkayñaq pachikamapas hinataq kachun. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotempi hinataq kachun. Jesús. Hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kayta munayta nuqanchispas ñachi yaykamuykuña programaykichis katikistakuna rimaynin urqunta q'asanta hina kaqtinqa napaykuyninchis añanchayninchis riki a internet impecable hinallataq riki napaykuyninchis sapanka wasi wayraman rimana radiokunaq chawpinta maymunayta wach'irisianchis domingo a domingo hina kaqtinqa napaykusunchis radio La Salle de Urubamba, radio Caliente de Quiquijana, radio Usangate de Ocongate T'inque, radio Municipal de Paucartambo, radio Illari Quebrada Honda, radio San Cristóbal de Chinchero, radio Vidahuasi, radio Poder Huayna de Cauri Quispicanchi, radio La Merced Señor de Huanca San Salvador, Radio Municipal de Ampares, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Cuasa, Puno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucará, Huancavelica, Jinacastenca, Anchamanas Cañañaykuna Taraykuna, aquí Radio Chaupincuna, Tamaymunay Tariki, Huachirimusiayku, Paykunapaq Gerentikunapaq Riki Munay, Napaykuy Kachun, Añanchayninchis Riki, Hinallataq Napaykusunchis, kay Facebook, redes sociales, Ukhuntapas Maymunaytaq Hawarimanchis, Qankunaspaqpas sumaq Napaykuy Kachun, Iñaq Masiykuna, chaymantapas napaykullanchista hatun michiqninchis Qusqu llaqtanchispi Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera chaymantapas riki napaykunchis llapallan riki yayanchiskunata sapanka parroquianchis de Canaturanchikunapi paykunaqa maymunayta puriusianku yanapay waspanchis nuqanchista iñiyninchista ñawpaqman riki purichuananchispaq paykunaqa siempre nuqanchiswan kushkapuni riki solamente a veces nuqanchisqa mana riki rinchischu ni parroquiallatawanpas entonces anchiyamana interesqachu kanchis pero ichaqa maypachanchis riki parroquianchiswan yayanchiskunawan kushkakanchis tapuykunchis imatapish chaqa ashtawan nuqanchispis matiparinchis kay iñininchispaq chaynata nispa Turay Valentin napaykusunmancha riki kay decanaturachishkunata kay Qusqu llaqtanchispi ari napaykusunchis decanatura Paucartambo decanatura Quispicanchis, Akumayo, Paruro, Anta, Urubamba, Hinataq Calca, Quebrada Honda, Hinataq Quicos Juliactapepas, Decanatura San Jerónimo, Sagrario, San Antonio, Llapallan, Cupajea, Catequista Masinchkunapa, Hinataq Padrinskunapapas Napayki Kachun. Kuesa Turay Valentin, Hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ari
Maymunayta nuqanchis napaykunchis llapallañ ñaqmasinchikkunata hinaytaqrik napaykunchis Saqipuno llaqtapipas Coasarik provinciapi hermananchis María maymunayta uyarikamanchis ñataq musuq watapiña kanchis chayqa sumaqllacha Coasa llaqtapipas pasarikurankichis hermanos siempre ñawpaqman kallpancharikusapuni Dios taytanchikmanta puririsunchis mañakusunchis hinaqa ñañaykuna turaykuna aqna kaqtinqa kaynataña chay kamuykuña programaykichis katikistakuna rimayni arikunan p'unchayqa manan sapallanchikchu kamusyanchis aswampas kaypiñan kashanriki yaya Bernardino Turpo Estrada paypas kasyanriki director del Centro Arquidiocesano de Formación la Fe Manuel Montero Cosco llaqtanchispi paypapas sumaq napaykuyninta mishk'i napaykuyninta chaskikusunchis ñañaykuna turaykuna. Imilia waqaykuna panaykuna tarikapayankichis allin hamuki kachun panay Rosita waqay Valentín hinallataq pikunachu maykunachus domingo a domingo qatiminkichis radiokunaq chawpinta kay programa katikishtakuna rimayninta hinallataq wakin wayqa pananchikkunaqa Facebook chawpintataq qatimunchis qankunapaqpash llapa challakichispa huk hatun karay napaykuyniku chashkikuyku marq'akuynikuta wayqaykuna panaykuna noqaykuqa ari kay Centro Arquidiocesano de Formación en la Fe Manuel Montero sunqu rununmanta maypin tarikushan San Jerónimo hap'imanta pacha waqaykuna panaykuna wach'iriyamshayku chaykamshaykuña maypichis persona tarikapanchik kamaña wayqay panay noqaykuqa Dios pasamenta aparikushpayku chaykamiku Dios paychana taykunata q'ipirikushpayku a veces chakunash paltakushpayku ñaykuna panaykuna chaykamiku noqaykuqa manan manchaykuchu chiritapish manan manchaykuchu maytapish ñaqmasiyku noqaykuqa ratun charikuriki hinay ñaqmasiykuna kunan p'unchawqa ari ñataq rikunchik kay kushkan killapiña enero killapiña wayqaykuna panaykuna ñataq San Sebastián fiestapish chaykamshaña kay 20 de enero nisqapiña hinakaqtinqa riki wayqaykuna panaykuna huk kutimantawan llapallakchishpaq allin p'unchaw kachun napaykuyñi qankunapaq wawakunapaq wayna sipashkunapaq hinallataq napaykuyñi llipin kuraq runanchikkunapaqpash llipin katikishtakunapaqpash pikunachu maykunachu irimushankichis qankunapaq napaykuyniku kay munay p'unchawpi adelante wayqay Valentín. Chayna kaqtinqa gracias nisqanchikkunapas yastañariki pisillañariki kaykillapas hap'irushan imallar wasqanchis ratuchalla kay watapas purirusallantaq wayquna panaykuna chaymantaqa riki irqikunapas hamullanqakutaq kay nisqmanpas riki colegioma escualama tuchallapuni entonces hina kaqtinqa waykuna panaykuna imatapas alistakusunchik hina kaqtinqa kunan p'unchik kusisqa sunquyuq purirsunchik Santa Misaman Diosninchikman waykuna panaykuna llapan wawankunantin familiantin chayllataraq nuqapas rimayuyman panay Cosa Turay Valentín, Padre Bernardino, allin hamukuy kachun qankunaspapas ki programanchis katikistakuna rimaynin domingo a domingo maymunata wach'irisyanchis nuqapas riki napaykuynita chiyarishimuksyan ñaqmasiykuna llapankikisma sapankallaykichispak sumaqtay chaskikuwayku sapanka de Canatura sapanka llaqtakunapi maymunayta wach'irisyanchis alamanchispiqa chayta nispay ñañaykuna turaykuna makillapuni kasiyasunchis ama riki imawanpas nishtaq distrayaksunchu ruwan imaltapas riki wakinqa mikhuna wayk'un wakinqa riki uywankuta watan ima riki uyarimasyanchis pero ichaqa kunanqa domingo dia del Señor chaypaqpas allinta animalkunata ima waqaycharamuspanchis risunchis Santa Misama chayna kaqtinqa Turay Valentín kunan p'unchawkunapas riki imakuna riki aparikusya imachatachu yapaysunmanpas kay programanchis katikistakuna rimaynin chawpinta. Ari waykuna panaykuna ña kunanqa riki kashanchis tiempo ordinario segundo domingo del tiempo ordinario riki q'umirwan padrinchikkunapas p'acharakamunku chayqa munayta riki templopipas q'umirta riki hina kaqtinqa riki chaymi chaymantaña riki chayamunqa tiempo de cuaresma aqna pero kunanqa ishkillaparaq kashanchis chaymantapas imanakunapuni siempre hamushan huk domingotapas kaq yuyarillasuntaq domingo de la palabra del Señor anchikuna hamushan chaykunan panay kashan kunan domingo kunam Kusa turay riki chayna kasya ñañaykuna turaykuna imallata ruwashankichis riki kayna tiempokuna llukuchalla riki pasaramushan nuqanchis hawa llaqtakunapipas wakinqa yastaña riki kay papa hallmayta tukuyushan wakinqa riki chakrata riki yapuyninku wakinqa riki chaqmashanku chakrata nispa nillankutaq ari llaqtaykupiqa qhayanta llaqtapiqa nuqaykuqa niyku yapuy nispa yapuykillapin kasyayku
chaymi riki ñañay turay chaypaqpas riki qhawarinapuni kasha maypin yapum sunman kilaru ñachu muyuykasya nispa maymunayta ayllupipas qhawarispanchik hina riki chaqrapaqpas chaqrananchispaq riki ahnataya ñuqanchikpas taytanchispaq puririnanchispaq maymunayta ñuqanchikpas prepararikunanchis taytanchis señorta sumaqta yupaychananchispaq hina kaqtinqa Padre Bernardino imachatawanchik yapay sunmanpas. Hinakatan waykuna panaykuna ariki enero killapiqa iñiq masiykuna puquykilla ninkutaq imaraykuchus mañankutaqa ariki watante muyhu huñukusanchiktapish bueno tukunchik nishaqa ashta llaki hina chaypaqa wayqikuna panaykuna chaqratapish llank'arina mañankuta qilla llank'ashanchik tukuyachanchik qorawan chaqrataqa mana tiempo kanchik takarnapaq rumillan chaqrataqa tukuyapushan suqallamayna chaqrapish tukuyashan chaymantataq papa allaqña ima producto cosechaqña rinchik chaypish allintaq urqumuyta munankichikpish wayqikuna panaykuna iminata allin productotapish urqsun manataq kunshinshash llank'ashanshan puru cumpleañotaq ñataq chaqrakipish purunyapishanchiri wayqiy panay hinakatinqa wayqiy panaykuna ñuqaykuqa kallpata kumsaykumunayki programa katikishtakunaq rimaynima allinta llank'anapaq chayman hina riki allinta productokunatapish waykuna panaykuna uqarisunchik ashkhataq productunchik kanchik kikillapipish mana yarqaypish pasunchik saqshata mejorkushpariki wichaymanpish uraymanpish purikunchik saqshatata mejorkusunchik kallpasapacha purikusunchik iñiq masiykuna iñininchikpishki mana tambalesunchu Hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunanqa riki waq Dios yupaychana takiwan maymunayta chawpinarisunchik kay programanchis katikishtakunaq rimayni. Dios yupaychana takiwanmi saludaykuni llapachana llaqtapi katikishtakunata llankaypi ñawpaqman purinankupaq
kusa waykuna panaykuna hina kaqtinqa ñariki chayramunña kunan rato niswanpas taytanchispaq alabanzanta ña ñuqanchis tusurunchis waykinkunaqa takirunchikña kusisqa sunquyuq chayna kaqtinqa waykuna panaykuna imi manakuna p'unchikunapas ruwananchis kashan pero ashwanpas domingonqa amaya misaman faltakusundaqchu ya hina kaqtinqa kunan p'unchaymi sumaq taytanchispaq siminta uyariykusunchis evangelio ima citamanta nisuncha que Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 hasta 34 anchikama 29 manta 34 kama panay Rosita persona que pas ñawin champayko Dios taytanchispaq simintam Kusa turay Valentín hinakaqtinqa ñawinchaysunchis imunayta kay Diosninchispa siminta chipaqya maquilla uyarikamusunchis. Kaymi Evangelio San Juanpa qillqasqan willarikuy. Kampa gloria kachun. Qhipantin p'unchaymi Juanqa Jesusta payman hamushaqta rikuspa nirqan. Qhawariychis. Paymi Diospa corderon runakuna huchankunata pampachaq. Paymi chay nisqay runaqa paymanta nirqani. Payqa qhipaytañan hamusyan chaypas. Aswan atiniyuqmi ñuqamantaqa manaraq nasisqaqti karqanpuniñan chayraykun nispa. Nuqapas manan pichus pay kasqanta yacharqanichu. Chaymi Israel runakuna payta riqsinankupaq unuman bautizashani nispa. Juanqa nillarqantaqmi. Santo Espiritutan hanaq pachamanta palomata hina uraykamushaqta rikurqani. Jesuspa altunpi sayaykuqtawan ñuqaqa manaraqmi pichus pay kasqanta yacharqanichu. Ichaqa unuwan bautizanaypaq kachamuwaqni Diosmi niwarqa. Piqpa altunmanchu Santo Espiritu uraykamuspa sayaykuqta rikunki chaymi Santo Espirituwan bautizasqa nispa. Chaytan ñuqaqa rikurqani chaymi payqa Diospa churinpuni kasqanta willashani nispa. Kaymi Diosninchispa rimarisqan simi. Kampa gloria kachun apu Jesucristo. Chayna kaqtinqa munaytapuni sapa domingo hina sapa p'unchay hina Dios taytanchisqa rimayshawanchis sumaq siminwan wakinkunaqa rimancharikninchis mana nuqaqa Diospaq simintaqa hayk'apis uyarinichu nispaya pero ashwanpas Diospaq siminpi Bibliapi ñawinchaspa rikushanchis uyarishanchis wayqikunapanaykunaqa maypachus Santa Misama rinchis chaypas chaypi Diospaq simintaqa uyariykunchis rikch'anachis Simón Padrepis explicawanchis pero wakinkunaqa hurquychansya puñuqllaña hamukunchis templomanpas misamanpas mana chhaynaq kasunmanchu pero ashwanpas kunan p'unchaypas wayqikunapanaykunaqa uyariykusunchis chaypaqa a ver Padre Bernardino personayki kay sumaq taytanchispaq siminta qhawariysunchis t'asqiriysunchis mastaraq entenderunanchispaq. Hinakatan riku wayqikuna panaykuna imataña hayk'ataña ruwarushanki waykin wayqipananchikkunaqa karutapasha q'iwishanku ren nishpa wakinqa animalkuna qhipantaña tirayshanku k'amipakushpanku waykin wayqipananchikkunaqa wayk'ukshanku kusnapi mayninkutaqa platota ima kacharinku bueno bullata ruwashpa nuqayku rimapakamshayka k'uchakunamanta warkurasqamanta bueno waykin wayqipananchikkunaqa parlantepi churamunku altumanta chaypi noyqayki llipin llaqtatarayki suenarichayku wayqikunapanaykunaqa hina maychayllamantapas rimapakamusaqkupunichu siempre ñaq masiykuna añanchamukishpuni sapanku ñukchista pikunachu maykunachu chiqiq iñiñikichishpa wayqikuna panaykuna sunqichis kichariwankichis hinallataq wasikichis punkunta kichaykuwasqakishmanta gracias hermanos nuqaykuqa tukuy agradecimientowan ripukuyku wasikitaña wisq'awankiku chaypish ay wayqikuna panaykuna kunan p'unchaw Evangelio San Juan rimarishawanchis imamanta hayk'amanta wayqikuna panaykuna pimanta rimarimishasqanchis Juan Bautista nisqamantaqa ñaq masiykuna ari Juan Bautistaqa pin maymi karqa Juan Bautistaqa karaniku wayqikuna panaykuna Jesuspa primum hinakaqtinqa iñaq masiykuna ari manara Jesus predikashpa qallarishaqtin manara Jesus milagrukunata ruwashaqtinmi
ña Juan Bautistaqa llank'asharaña imanatan llank'asharan Juan Bautistaqa panay Rosita imanatan llank'asharan Predicashara. maypi Qochapatapi, Jordán Qochapatapi. bautisasharqan predicasharqan desierto nisqakunapi mana Juan Bautistaqa qillakaypichu ashamushaykuna panaykuna misionninta junt'asharqan hina kaqtinqa riki wayqiykuna panaykuna ari Juan Bautista huk p'unchaw hinata llank'ashaqtiymi Jesus ijurimurqa Jesus ijurimuqtin wayqiy Valentín imanishpan qhawarqan Juan Bautista Kaymi Dios taytanchispaq Cordero nispa huchakuna pampachaq nispanin. ari wayqiykuna panaykuna Juan Bautista rikurqan Jesusta Juan Bautista consciente karqan pish Jesus kasqanta chaymi Juan Bautistapish panay Rosita qhawarirqan kaymi ki Diospa Cordero nishpa Ari. huchakuna pampachaq nishpa chaypasha ashtawan sayasunman continuarunchik ashtawan entendenanchikpaq Cordero imamami panay Rosita referikun Corderoqa ovejaman pone referikun chayqa ayqalla persona oveja michirankichu manachu ashka kuti. wayqiy Valentín qari Nuqapas ovejero carne pasqa. ovejero pun y hayqallapish ovejata separankichu manachu Tipiko pone. y qaparinch oveja iminata a ver rimarisuma experiencia kan oveja michiqkunaqa Ovejata sipinki chayqa mana qaparinmanchu. Aswampas waqapakun pero wakinmi riki aswampas nanku waqapakunku wakintaqmi riki aqnalla riki ch'inchalla mas que todo sipichikunku ovejaqa mana riki nishtachu thunkurunki chaypas nakunpas imaninku hayta Chutapaku. apakamunpaschu sino que aqna santulla entonces nisunmanpas hina ovejachaqa mansuchalla ch'inchalla munay samp'achinalla chayqa wañuchispas mana waqanchu. muy bien cosa panay Rosita ari oveja samp'achalla mana ari qaparinchu kuchi hinachu kuchitsipin kuchis nishpa Wayq ontentarajan. runakuntaqa riki ninrinta riki wanq'uman tukuchin riki pero wayqiykuna panaykuna cosa que ovejaqa munay animal sayapuniya mana kutipakunchu nitaq ovejaqa wayqiykuna panaykuna qaparinchu wakin animalkuna hinachu ashanpish ch'inchalla riki waynamanpish chayan riki hina katinqa wayqiykuna panaykuna wayqiy Valentín Jesusta ari presentashanku como que Como cordero. huk ovejata hina entonces waykuna panaykuna rimarimisharanchik iminan oveja kasqanta wayqiykuna panaykuna ari kunan p'unchawkunapish noqanchikta riqsichiwanchikya Diosninchikta iminatan panay Rosita yashankipasha personayki manaraq Diospa sementa yachaqtiki huch'uykaqtiki iminatan Diosninchikta riqsichirasunkiku Diosninchiktaqa nuqataqa riqsichiwarqanku a veces irqikunataqa imatapas ruwanchik hucharqunchik otros mana kaskuyta atinchayqa nisunkiku Papa Diosmi kunan castigarusunki mana caso ruwasqaykimanta o sea Jesus kunanqa narisunki iman sutin laq'arachisunki nispa mana mijita munanki chayqa ancha kunanqa Jesus taytanchik castigarunki riki wiksayki narushan nispa aqnata nisunkiku como castigador hina nuqanchikta riqsichiwanchik. claro wayqiy Valentín tapukiman kunan ¿quién es Jesús para ti? Imanashpataq respuestaykama Neyman pitaq Jesus rinawaqtiykiqa huk neymancharik amiguy, no? Respichiqniymi nispa. Respichiqninchis huk amigo hina huk runa. claro wayqiykuna panaykuna muchas veces ari kunan p'unchawkunapish que predicacionpi noqanchik iminata Jesusta riqsichinchik runa masinchikman y chayta tapuykunawan sapan qoñinchik no mayllankutaqa predicakunapi uyarikunraq ninraqmi riki wayqiy panay Diosman kutirikuy nishpa ña Jesus kutimusha ña nishpislla ña p'unchaw nishpapish ima nishpapish entonces huk manchakuywan hina noqanchik muchas veces riki ki huchanchik saqnanchik
imapaq porque Dios kutimushaña, Jesús kutimushaña, entonces chirayku aykuna panaykuna ash claro puna hina kanan Juan Bautista nerqa es el Cordero de Dios nishpa hina kaqtinqa aykuna panaykuna seguramente sapanqu nishpasha kuna nisqa mariki noqanchik iminatan Dios ninchik riqsinchik wakin wayqpananchikkunanaqa pashayki Jesús es misericordioso nishpa wakin wayqpananchikkunaqa aykuna panaykuna ninqaku pasha Jesús es mi Salvador qispichawnish no llaqasuna la mayoría ninchiriki wayqikuna panaykuna Jesús nish noqanchikta qispichawnish huchanchikmanta nishpariki Ari. hina kaqtinqa waykikuna panaykuna mana chayintapunuchu Juan Bautista nirqa ashwanpish nirqa este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nishpa Padre Rosita manachu ashtawan chaninchawrnanchikpaq Rimeros nanchikpaq huk Dios pechanta ektawan mishk'irachuma Cosa Padre Bernardino ari maymunayta riki que imanta hasta no canchis riki chaninchar nanchispaq ki piñan kashan riki Dios yupaychanta ki kaymi programa ikichis Katikistakuna Rimayni. Y vamos alabándole y vamos adorándole. ¿A dónde iré, Señor, sin tu presencia? ¿A dónde iré, Señor, sin tu amor? ¿A dónde iré, Señor, sin tu presencia? ¿A dónde iré, Señor, sin tu amor? Mi alabanza es para ti, solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, solo vivo para ti. Y vamos, familia Lecrima, llevando el evangelio de Dios cantado y predicado. Vamos, hermano Fidel Gracián, Samuel Tolentino, Vladimir Carlos. Y vamos, hermano Aldo. Y vamos a las baleados, dale a las baleados, dale a las baleados, órale. Hace Cristo que vive y vive para siempre. ¿A quién iré, Señor, sin tu gracia? ¿A quién iré, Señor, si en ti hay vida eterna? ¿A quién iré, Señor, sin tu gracia? ¿A quién iré, Señor, si en ti hay vida eterna? Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Sí, Señor, estas alabanzas es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor, desde el fondo de mi corazón. Y vamos alabándole, y vamos adorándole. Con Cristo, todo. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Oh mi Dios, te serviré hasta el último día que tú me has de respirar, porque tú eres razón de mi vida, eres razón de mi alabanza. Gracias, mi Dios. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Kusa ñañaykuna turaykunaq nakaqtinqa maymunayta riki kay programanchis Katikistakuna Rimayni urqunta q'asanta maymunayta wasapaymusyayku hinaqa napaykuyniku siempre hermanos y hermanas a mis hermanos catequistas de nuestra arquidiócesis del Cusco hinallataq riki waqpi Perú suyuntinpi kasiyanki catequista masiykuna por Ayacucho, Huancavelica,
Huancayo hinallataq riki Puno llaqtapi mapaykunapas maymunayta uyarikamanchis qankunapaq sumaq napaykukachu hinallataq riki haqay Huánuco llaqtapi maymunayta riki uyarimallanchistaq anki kichwanchis hukniraq pero qankunaspish chikanta intentipakaminchis nuqaykupish chikallantaq susigullawanqa entendiku pero Diosninchispaq llank'arisunchis como catequistas misioneros chay hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna maymunayta nikikuna p'unchawqa yacharisyanchis kay Juan Bautistamanta Juan Bautista nishan riki Jesús taytanchistaqa riki paymi Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nispa nishan riki paymi Cordero de Dios riki nisharanchis riki ovejachapi sipichikunchayqa samp'achallan riki manan waqanchu qaparkachanchu aswanpish ch'inchalla riki maypachanchis khuchita ñak'ankichayqa wasi wasintintaraq wayq'uyq'untintaraqmi riki qapariwan khuchiqa pero ovejaqa riki wanchinchaypas ch'inchalla anchikunata riki yachashanchis kunan p'unchaw chayqa astawan riki mat'iparisunman Padre Bernardino hermano Valentín chayqa ñawpaqmi qatirisunchik programanchik catequistakunaq rimaynin. Oye, maykuna panaykuna china kaqtinqa ari Juan Bautista nishan riki kaymi que Diospa Cordero nishpa Diospa oveja nishpa hina. Entonces, Wayqi Valentín imanaqtimi Jesusta Juan Bautista comparashaman que Cordero ovejawan nisqawan. Imanaqtimi manuq animal tsawanchu comparashaman imanaqtimi oveja imatan significan que oveja en el mundo bíblico Antiguo Testamento nisqapi inallataq kunan p'unchaw imanaqtimi Jesusta nisqaman oveja nishpa manachu amajina kaqchu chaninchaywaynkuman Wayqi Valentín. Ari padre, kay ovejakunaqa siempre Antiguo Testamento karanrik ojo sacrificanapaq Isaactapas rik Isaacta taytan Abraham ofrecenan karan hinas ashwanpas manañarik paytañachu Isaactañachu ofreceran sino ashwanpas huk ovejata señor churaran chaypa. Entonces siempre ovejaqa Antiguo Testamentopika huk shurwanapaq huchakuna pampachakunanpaq karan. Entonces anchirayka kaypik Juanqa presentación taytan señortaqa paypunata qhispichiqninchayqa huchanismanta pampachiqchayqa Diospaq corderomen, Diospaq ovejamen nispa. A ver, Wayqi Valentín, una corrección. En Antiguo Testamento, huchakuna pampachakunanpaq karan cordero. Ari Karanmi anki huchanchismanta riki riqsiykuspa arrepentimiento nisqa kanan. Vamos a ir en orden. A ver, Wayqi Valentín. Éxodo capítulo 12 nisqapi qawarisunman. a ver. Israel runakuna maypin tiyasharqanku Egiptopi Egiptopi iminatan kawsarqanki runakuna paykunaqa kawsasharqanku nisqapsina ñak'aripi esclavitud nisqapi ari hinashpa p'unchaw Dios kamachikurqa imatan kamachikurqa Wayqi Valentín ovejata hayway ñak'aychis hayu aha hinashpa yawarninwantaq punkuchista pintaychis pintaychis imapaq Wayqi Valentín Porque jojo nesumampas amachananpaq. mana Wayqi Valentín Ojo, ángel hamuspa hamunan karan tutata hinashpa wakin wasikunapi riki mana pakasqachu o mana yawarta rinqachu ángel pintasqachu karanchayqa ángel wañuchipunan karan runakunata pero mayqinkunaq wasincha kashan mana Pintasqa? pintasqa chayqa paykunaq wasanqa respetasqa Ah, kananpaq ya. qhispichisqa kananpaq anchiraykuwan que oveja yawarqa ima karan como signo de protección nisqa que Israel runakunapaq que Egipto suyupi. Entonces, waykuna panaykuna Éxodo capítulo 12 chaypi willariwanchis iminatachu shaqay p'unchawkuna Israel runakuna ovejata ñak'arqanku imapaq hayk'apaq que oveja yawarninwan punkunkuta pintanankupaq punkunkuta pasanankupaq cosa que ángel que mana allin ángel hamushpa sichush qhawayun wakin wasikunata wakin punkukunata que oveja yawarwan pasasqachiqa mana imanaranpaschu kay familiakunata pero maypachachu tarirqanku mana pintasqachiqa wañuchinan karan hina kaqtinqa wayqikuna panaykuna kay tarikunchik que ovejata que oveja yawarninta como signo de protección hinakaman qhipamanqa wayqikuna panaykuna templokunapi sacrificios nisqata ruwarqanku imapaq como signo de arrepentimiento nispamanta
¿no? Era como una simbología wayk'una panaykuna. Entonces wayk'una panaykuna Jesús pa tiempopi riki animalkunatapish imatapish sacrificiostana ruranku. Imarayku es que ña runakuna reparakusharranku ña riki huchankuna huchaman huch'ukusankuta imanata. Entonces wayk'una panaykuna Jesús chakaq oveja. Pay kikin ovejaman tukushan. Pero wayk'una panaykuna kunanqa mana Jesusqa yawarninta hich'arinqa mana protegenallanchiraykullachu. Nitaq como signo de arrepentimiento nisqachu. Ashanpish wayk'una panaykuna nuqanchik runakuna wiñaypaq qispikuy tarinanchikpaq. Entonces chayta wayk'una panaykuna nuqanchik ashatawan sut'inchasnanchik yachasnanchik. Entonces chirayku wayk'una panaykuna Jesusqa kay pachamanqa chayamurqa imapaq Qhispichiwananchikpaq. qispichiwananchik. Chirayku ninchik Dios ninchik qispichiwanchik manachikpaq. Maymantan qispichiwasun wayqiy Valentín? Huchamanta. Huchamanta. Egipto runakuna imamantan qispichiskarqanku? Namanta esclavizasqa karqan. Esclavitumanta riki qispichirqanku paykunapish. Hinallat nuqanchikpish qispikuyta munanchik huchanchikkunamanta. Huchapi purinchik riki kuyay llakipi waqay uyantaraq purinchik. Asikuytapish yanqalla asikunchik riki. Chaypaqa wayqiykuna panaykuna en realidad ninchik nuqanchikman chayamun como cordero que oveja hina qispichiwanchik. Muy bien, adelante wayqiy Valentín, panay Rosita. Kusa Padre Bernardino maymunayta riki kaykuna riki yacharishanchis. Juan Bautista noqanchista niwanchis kimi este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noqanchita yuyaruni ari kami riki mana yanqachu aswanpas kasyan kay Santa Misaman puripas siempre chay palabrachita Padre uyarinchispuni riki manachu. Turay Valentín uyarinkichu manachu. Ari siempre Ima parte campone chapin nin Turay Valentín ña manchu yarrachu. consagración ña pasaqtin ña chayta padrinchis nin kaymi Diospaq cordero nispa. Hinallachu riman Padre iminan yaqachisna riki uqarin imachikuna anchakuna. Ajá. Ajá, hostiatawan, vinotawan, calistawan, nisumam sin uqarin riki este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nispa dichoso. Y Biblia mantajamusha. Anchimanta ankita nuqata yarichuwan Padre más que todo entonces anchita nuqanchisqa ninchis riki mana misapis yanqa. A veces rimasumampas yanqan inventonmi Padre inventonmi nishpa rimanku no pero mana aswampas chaykunamantan kasyan ari chaypi Juan Bautistapuni riqsichwashanchis kaymi paymi Diospa Cordero runakuna huchankunataqa pampachaq ari turaykuna ñañaykuna Jesus taytanchisqa nuqanchis rayku hamu nuqanchista qispichiwananchispaq imaraykuchus nuqanchisqa siempre huchasapapuni runaqa kanchis y sapa p'unchay hina nuqanchis rayku may kutita sacrificakusyan kay Santa Misapipas no chayta nishanchis chayrayku riki este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo chayqa misa marinchis chayqa maymunayta nuqanchispas huk liberación hina huchanchikkunaman pampachishkamunchis ima Jesus taytanchis salvawashallanchispuni kaya ñañaykuna turaykuna purinanchis kashan más que todo Santa Misaman chaypi riki Jesus taytanchista astawan riqsirinanchis imatawanchu Turay Valentín yapaymanpas. Nisqanchik hina kush campone achi kashan hucha pampachay Santa Misaq manaya ima huk por ejemplo wakinskunaqa siempre rimanku ponere o sino contradicicunku padremanpas o ninku nish unaytan padre ruwanki nishutan puñuchinki runakunata chichu misa kama ñawpaq padreqa allinta ruwara nas aqnda rimanku chayqa utaq machu padrekunataqa manaña uyarinkuñachu chayqa man yanqa rima mana uyarini chay padretaqa nispana llankutaq entonces chaykunapi nuqanchikkunata qukunanchis Santa Misaqa mana ni huk show nisuma o tusuchiqchu padrepas ruwan misataqa tusuchinanpaqchu chiste ruwananpaqchu y ashawanpas kanmanpas riki huk chikan asiriyku huk chikan kusiriykuy pero allinta ruwanman riki padre más amena riki pero ashawanpas mana chaychu finalidad nin Santa Misaqa kashan pero ashawanpas kushkan sunqunpunaq kashan nuqanchis chay nisqan hinapas huchanchismanta urqunanchispaq qispichiwananchispaq anchipuna kashan entonces chayrayku riki padrepas hostiata o nisumampas riki kayta antata consagrasqata taytanchis Señor cuerpunta uqarin kaymi Diospaq Cordero nispa entonces waykuna panaykuna chayta nuqanchis yachananchis riki chaymanya Santa Misaman krinchis hukniypiqa mana nisumanta riki huk runapas uyarllaranin padre hinayta hermana
mana no Santa Misa rimanchu porque noqa huchasapan kana nispa nawaran. Entonces imaqtintaq wakinkuna chinata pinsanku, hay veces huchanku kaqtin manchakunqa Santa Misa Marita. Entonces pinsanku uqniypiqa padrikunalla rinman o catequistakunalla misamanqa participaman o si no allin runakunalla Santa Misamanqa rinan. Mana huk huchasapaq porque noqchi runata riqsaq kani runa masinta separamos karan hinallataq cárcelpi kamusqa karan hinaspa aqnapi purishasqa huchapi. Entonces chiraykuna mana rimanchu misaman nispa. Entonces wayqikuna naykuna aqnakunapas kanmi pero ashwanpas Papa Francisco rimayta rimallarantaq Santa Misaqa o si no iglesiaqa huk nisqmanpas hospital hina nispa. Hospital mana pikuna rin ashwanpas Unqusqakuna. unqusqakuna riki mana riki sano runakunachu hospitalmanqa rin. Aqnaya Santa Misaman rinchikpas unqusqakuna hukniypiqa huchasapakuna hucha pampachayta mañakuspanchis rikuspanchis pampachayninta mañakuspanchis nuqanchis rishanchis Santa Misaman. Entonces chillata niman ancha partemanta porque nishi munaychan chay Diospaq simin siempre waqashawanchis kay huchanchis pampachakunanpaqpuna siempre. Bueno, kuna panaykuna chinakajtan Dios paychana takuancha panay Rosita. Kusari chinapuni ñañaykuna turaykuna chayqarikikunamantaqa purisunchis amaya huchanchikkunata churiki p'inqakusunchis aswanpas nuqanchisqa ki hospital marik imin unqusqanchis hinapuniaq nuqanchisqa almanchista hampinanchispaq qhispichinanchispaq purisunchis chita nispa kaypi ñawaq Dios yupaychana taki. Ñañaykuna turaykuna hinapuni Dios yupaychana takikunapas kallpanchawaqninchik kasha nuqanchispaqqa
Turaykuna ñañaykuna chayta nispariki napaykuspapuni ñuqaykuqa sapanka llaqtakunapi uyarimasyankiku kallpanchakuspallapuni ñañaykuna iñiq masiykuna puririsyankichis lo primordial ñuqanchikqa Santa Misaman puririna ñachariki marzo killamantaqa kursunchikkunapas qallariyunqaña chaymantapas riki kay jornadas espirituales nisqapas qallarinqañaya turay ñañay chayman purisunchis amaya ñuqanchis gustallawaqtinchikchu aswanpas Ama yacharikun tusukuqllachu. ama tusukuqllachu sino aswanpas riki Diosninchikpa siminta yachariq y además de eso lo más importante imapiña participasunchis mashki fiesta patronal piña participasunchis chipas más primordial ka Santa Misaman participaymi chaymi centro chaychariki rimasunmanski evangelio himan hinapas riki kay Alguien bandat aparakami panay Rosita. padre Alguien bandat aparakami. allin bandata ña apakamaq chaypis pero manataq riki misaman haykunkichu mana concentradochu kanki mayordomo kaynikipish chayqa y yanqapas ruwashasonman Wayram shama alguien aishna hinachkama riki. Ajá, pero Dios nechisipaq allin kaqllata masta ofrecinanchis imatataq qusunman imaynariki qayna hora kaq domingo nisharanchis riki orota inciensuta mirrata ima riki magukunapas apasqayku chayqa allin orota riki regalayta munanchis chayqa sonqonchista tiempunchista regalananchis allinninta Dios ninchisman chiya Santa Misa Claro. participaykanman Kanman regalo riki tasa o anillo banda pshik. Ima anillo banda nay persona gustasan gemar. qorimanta nispa Siempre chi regalo allin tapuni ariki munasunman regalawananchista riki chayqa sichis mana aqna tapunichun ruwasunchis chayqa ñuqanchistaq munasunman allin regalanata chay Papa Diosmantaqchus mana regalasunman chaykunay kashan turaykuna ñañaykuna qhawarinanchispaq chaypi siempre ñuqanchisqa kallpanchakunanchispuni allinchatapuni ruwananchis kashan hasta ñuqapaqpas qallarispa hina ñuqapas chaninta ruwanariki takiq ña risaq chaypas siempre misamampuni primertaqa participasaq riki padre icha manachu malchu kashanipis Napunay kiwaykuna panaykuna siempre kamaqninchis Dios pañawapakin tapunia imina noqanchis pishik ari munanchis regalota pishimay pachach alienta regalota qorimanta regalawan shaqik alabakush purinchik ay padre qorimanta anilta regalawan nishpa bueno kashkachikshpapunay matinshmash mash letras churuksun mani pero iguna panayguna pipish maypish pis regalat kuwan shaqarik ay killatam apamusqa nishparik pero mayninko taqninchik a mí no me importa regalo nishpa porsenchik pero a la hora la verdad iguna panayguna regalo pis valorlat chashigun shega siempre no iñiq masiguna mana gushtsapunashik o mayninko taqa imatan haykatan ruachawan shaypish gracias nillawan shaq uyanchuklarmi cambiaron bashak pero mayapchach pagakapsak ay costarkunchis ay palqatirikushwa iguna panayku shinda pune runakuna sonqunchis kancha iguna panaykuna hinakaqtinqa iñiq masiykuna ari imina noqanchis iguna panaykuna munanchis allinta anchina munasqanchis hina noqanchis iguna panaykuna allinta Diosmanpish qhawarina ofrecerina pero iguna panaykuna Juan Bautista nisqamanta riki rimarisharanchis parlarisharanchis kimunay p'unchawpi pero iguna panaykuna manarqa ashtawan kay evangelioman haykushashpa kay Valentin kay 20 de enero nisqatataq aparikushan kay fiesta ima fiestan San Sebastián manachu wayqiy Valentin rimariwaq parlariwaq imatan ichanki averiguamarankichu manachu willawanku manachu San Sebastián manta may distrito pingashan kay santo iminata noquq temploman rishpa riqsimiman San Sebastián San Sebastián Cusco llaqtapi kashan San Jerónimo Jawallanik kashan wanchaqpaq oran entonces chive pero ashwanpas San Sebastián ta hojo nasun wancharik mártir no chayqa wanchiranqa flechaspa anchanarik flecha kashanrik sonqonpi hina aqnar entonces anchallatan yachani paymanta mana nishta vidanta yachanichu huk paymantaqa ashwanta personaykichu bueno wayqiykuna panaykuna ari San Sebastián gasqayrik huk soldado kamachikkunata kay atiniq kay pachapi runakunata paypi servirqan soldado qarik kunan timpupish cuartelman haykunku chayqa servinku patriata
llaqtanchikta chay armamentokunata llamita yachamunku guerrakuna kaqtinpash paykunaqa ariki tirarinku llaqtanchik defendemos entonces San Sebastianqa hinasha kasqa soldado hinashpa chay soldadokunaqa compañerokunaqa manasha Diospa iñikusqankuchu que San Sebastián ariki iñikusqa Diospi hinashpa kampuna chay chismosukuna ariki willawurqanku kirunaqa Diospi iñishan nishpa entonces pay mana p'inqakuyta munarqanñachu iñinmanta no mayninkutaq ñuqanchik kampuna p'inqakuyariki bueno kushkunallapi mañakuytapi yachanchik familianchik ukpiqa mana ñariki bendecitawampish munanchik p'inqakushanchik ñariki o familiallakipi kanki chaypish riki mañakunkiraq maypachash suyrukuq wasanta ima rinki paykunapish kashanku ashta p'inqarakapi riki qanlla ñariki mañarukunkipish atzaykimi hina entonces paykunapa paykuna mañankutaqa p'inqakuncha cosa que San Sebastián mana p'inqakurqanchu ashwanpish ari ñuqa Diospa iñirqana nishpa riki nirqan entonces chayta mana allinpaqchu qhawarirqanku hinashpa riki sepirqanku chay flechakunawan riki chay sach'aman watarushpa entonces paykunapa naykuna chayraykunaykunaki martir nishpa imaraykuchus waykin wayqapananchikkunaqa iñininkurayku wañuytapish tarirqanku entonces imatawan panay Rosita nisuma San Sebastiánmanta Ari kay San Sebastián qariki yuyarikuña ñañaykuna turaykuna más que todo kay llaqta Cusco llaqtanchispi kay distrito de San Sebastián ari ñañay turay ari San Sebastián kasqa nisqanpis hina huk soldados ya chay tiempopiqa anticiclo 3 nisqallapiraq chayqa mana ya cristianokunaqa faciltachu Diosmantapas rimayta atiranku sinokiqa wañuchisqa karqanku chayqa kay soldadoqa aqna pakallapi kasqa okay cristiano entonces chiti yacharuspankuñataq riki wanchiyta munarqanku ichaqa tapurqan pero pay nisqapuwan ari nuqa cristiano kani nispa mana riki dudasqachu chaymanta riki paytaqa sach'aman wataruspanku wañuchirqanku chaymanta riki nuqa yachachillaranitaq imanaqtintaq kunan tiempoqa riki sach'ata q'ipiyukuspa hina kashan chaymantataq riki hawan patapi loro rikurankichu manachu ari anchita nuqa yacharimusharani nuqapis nirani imaqtintaq loruchari nispa anki corpus Cristillapin huk chistita hina ruwaqku riki San Sebastián chiyaramshan loronmi kunan wataqa chinkarkusqa nishpa ima pero a veces mana chaychu kasqa imapaq sach'atapi sach'aqa kashan huk tronco iñiyninchis hinas representan chaymanta kay loruchaqa maypacha wakin rimayta yacharunchaqa imatacha runa riman riki chayqa kasqanta riman riki anchinasia significan kay iminan kay San Sebastián riki iñiyninta mana manchakuspa rimashallan anchinatas ñuqanchispis riki kay loro hina yachachiwanchik kay loroqa kasqallanta qatiy qampis ama manchakuychu nispa ankitan ñuqa padre yacharimusharani kay San Sebastiánmanta. Muy bien, cosa panachay Rosita, hinakasan riki wayqikuna panaykuna, ari waykin distritokunapi aparikuntaj que fiesta de San Sebastián es de manera muy especial en Cusco llaqtapi hatun, pero qawarisqa kishimina wayqikuna panaykuna ari cargokuna ya seguramente por renqaku tusuqkunapish pero ashlakikuyña hina imaraykuchus waykin wayqpananchikkunaqa al parecer tusuraykulla purinku mana chiq iniwan hinapunich iminapi ñuqanchikta cuenta tukusuman porque mana chay mesaratupish Diosipaychana waykumanchik haykunash machasqaña ijiriamunku riki chay bandakunawan churrukushpanku allinternowan p'acharukushparata waykunapa mana criticamushanichu simplemente huk análisis nisqallata ruwamushani iñiq masiykuna rikusqayta hina paykunacha chakunkuchik qaqpapunachu iniwan ruwanku imaraykuchik porque ñuqanchik Diospa iñiqkunaqa como centro de nuestra fe siempre será respeto no wayqikuna panaykuna kiñinchispi y machasqata huk Diosipaychana wasiyman risuman chayqa iminataq kama iñiq masiykuna sarunchakuy hinachu kama k'iñinchista entonces chayrayku iñiq masiykuna ¿qué causa evitapiqa hinapunia imanaraqa mayninkutaqa mikhunaraykulla purinchis mayninqa tusunaraykulla machana wastapish maypish cerveza tarikunchillaman por conveniencia hinachi kanan karanriki wayqikuna panaykuna la viveza no de cada ser humano pero iñiq masiykuna ante todo ñuqanchik iñinchisqa siempre
Dios khawaris kapone. Ewayqi Valentín hinakatan qaña San Sebastián mantaña imachatawan matipaysuman que Juan Bautista nisqamantawan que programanchis hasta ripi pasay nishpañata neramayta nashanchipasha. Chaynapune padre, entonces San Sebastián mantawan yachananchispune paypas rimarantaq mana manchakustanisqaykis hina chayqa kikillantachu noqanchisprik chaynapaqpune iglesianchispis churan santukunataq mana yanqapaqchu iglesianchispis churan, entonces chaymuykuna panaykuna santukunataqa riqsirinanchis kawsayninta noqapis mana riqsimsharanichus paytaqa ashwanpis huk santukunata riqsirimsharani chayqa munaycha kasqa gustaron yaqsuna kunanqa ñawinchayrusun noqapas kay San Sebastiánmanta rimasqa aqnatapune noqanchis rimananchis mana saykunanchus rimaspanchis radioperaq runa masinsuwan tuparusunmanchipas amigoskunaman familiapipas maypipas Diospas imaymantaqa rimashanallanchikpune chiraykuriku mana p'inqakunamanspataqchu rik chaymi rik radiopipas videokunapipas noqapas grabarimuyta munani porque sitio mana grabasunmanchu mana ruwasunmanchu chayqa aqnallapiqa qhiparapllantaq chay. Entonces waykuna panaykuna hinallataq kuna evangeliopis munayta rimaymanchis Dios taytanchispaq corderonmanta paymi pampachawanchis huchanchiskunamanta. Entonces waykuna panaykuna hukniypiqa noqanchis siempre mashkashananchis pampachayñatapuni kay huchanchiskunamanta ama hukkunataraqchu mashkasunchis imapipas kay iglesia puriypi kay fiestas patronales chaykunapipas huchanchis pampachakunamaqpuni claro sawapuncha noqanchis huchakunchis imi mana mantaraqa noqanchis huchakunchis pinsayllapiraq ruwaypiraq qhawayllapiraq wakinkunaqa ni qhawankupas allintañachu yuraqña qhawarunku chayqa chayllamantapas imi manakunaqa kashan hasta noqanchispas huchapakunchis noqanchis cuerpunchisman ima hay veces dañota ima ruwanchis hasta mijos pallapamas waykunapanaykuna. Entonces chaykunamanta pampachayñanta siempre mañakunanchis taytanchikmanta chaymi kunan p'unchayqa niwashanchis paymi Diospaq corderon paymi pampachawanchis nispa chayqa llapanchispaqtaqmi chay perdón kashanpasqa mana wakillanpaqchu wakin pensankumami noqapaqqa manañacha kanchu perdón nispa mana llapanchispaqpuni hatun huchayuqpapas uña huchayuqpapas llapanchispaqpuni chay perdón kashan Diosninchikqa munakuwanchispuni siempre waqashawanchispuni hampuy waway nispa noqa munakuyki nispa. Entonces chaytan yapayuyman padre hinallataq hermana Rosita personaykipas. Kusa turaykuna ñañaykuna chinariki maymunayta noqanchispis maymunayta yarrunchis kay San Sebastiánmanta ari ishki p'unchayllañachu faltarushanpis riki chayqa imata noqa ultimuta niykichisman ñañaykuna turaykuna noqanchispis kasunchis kay Juan Bautista hinalla riki testimoniowan nin riki Jesusqa Cordero de Diosmi riki kay kunkanwan nin Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nispa San Sebastián taqmi riki kay vida kawsayninwan rikuchiwanchis Jesus taytanchisqa kay hatun iñiyninta riki nin riki Jesus raykuqa noqaqa wañusaq nispa puncha nirantaq riki imapunita kan mana manchakuymanchu nispa rikuchillawanchis chayqa ankipa santukunaq vidanta yacharispaqa Dios taytanchisman astawan noqanchisqa achiykusunchis catequista masiykuna ñaq masiykuna siempre taytanchistaqa mashkasunchis ama p'inqakuspa ama manchakuspa aswanpis iñiyninchis hayachun chuchuta qaqata hinaqa purisunchis y testimonio de vidatataq riki quyusunchis noqanchispas chayllawan noqapas astawan kallpanchariminkichis ñañaykuna turaykuna. Bien, waykuna pataykuna shinakaqtinqa ariki domingo p'unchawpi noqaykupish ripunayku patamaña q'asa patamaña chaykapshayku kutin ramsaqkuya vuelta ramsaqkuya iñaq masiykuna urakaq domingo nisqataña riki kaykamalla noqapish acompañamuraykichis urakaq domingo kamaña iñaq masiykuna. Hina kaqtinqa riki noqawanpas turaykuna ñañaykuna huk urakaq domingo kamaña riki pimaymi rimapaymurasunkichis panaykichis Rosemary Santa Cruz hananpa. Hinallataq noqapas tuparisunchis rikunakusunchis domingo p'unchaytaña waykuna panaykunam. Chinakaqtinqa llapanchis nisunchis. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu Con tu espíritu. espíritu. La bendición todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.